Ali da vam kažem, ko su civili? Pa nisu civili nego ubice. Ama nisu civili nego ubice. Pa ja vam sad kažem da je otac Emira Šuljagića, koji je direktor Memorijalnog centra Potočari, dobro zapamtite ovo građani Crne Gore, je ubijen 3 godine prije dešavanja u Srebrenici i sahranjen je tamo kao i brojni drugi ljudi. Oni se osjećate krivi, a niko nije niđe upravo prstom. Evo kao vi što ste u Srebrenici klali. Evo, ovo vam je potvrda. Ovo vam je potvrda stava crnogorskih šovinista koji kažu ne, to nema veze sa Srebrenicom, da bi 10 minuta nakon toga rekao vi ste klali u Srebrenici. Opet kažem, pročitajte tekstove rezolucije. Ko se osjećam krivim kad sam ja 95. godine imao 3 godine. Ali to je vaša podla namjera. Vaša podla namjera je to. Evo vi kažete srpski nacionalisti. Šta znači to srpski nacionalisti? Evo objasnite. Ja sam srpski nacionalist i ne stidim se da to kažem. Nacionalista je lijepa riječ, rodoljub. Pa pogledajte po Americi, po Francuskoj, po Italiji. Pa naravno su nacionalisti. To su ljudi koji vole svoju zemlju. Nacionalisti, svuđe su to suludi pokreti. A nisu, vi pričate o šovinistima, nego vi pojma nemate. Ma vi nemate elementarnog obrazovanja. Ja sam vas slušao. Pa šta reći za čovjeka koji je ponikao u partiji Andrije Pure Popovića? Pa naravno da vi ne možete imati objektivne stavove. Ne možemo reći da je to bio genocid ako konsultujemo one pravne činjenice, ako konsultujemo definiciju o genocidu, jer smatram da bi izjednačavanje događanja u Srebrenici sa recimo Auschwitzom, Mauthausenom, Jasenovcem bilo uvreda za žrtve holokausta, za žrtve drugih naroda koji su stradali u Drugom svjetskom ratu i mislim da je to samo jedna politizacija koja ima cilj da nanese trajnu štetu ili, kako sam jučer rekao, planetarni ausvajz na čelo svakog Srbina širom svijeta za nešto u čemu nije učestvovao. Ja sam u Sarajevu bio samo jednom, šetao sam zajedno sa suprugom, a na svakom uglu stoji tabla gdje piše ovdje su srpski zločinci ubili toliko i toliko, ovdje je srpski agresor počinio to, ovdje je srpski agresor... Ne kažu ovo što kaže gospodin četnici, ne, kažu srpski agresori. Da li mislite da je to politika pomirenja? Ne mislim da je to politika pomirenja. Vi ponižavate srpstvo, ja ga branim srpstvo. Jer srpstvo... Nemojte ga braniti vi, da vas zamolim. Nemojte ga vi braniti. Srpstvo nije ta gadost koju vi hoćete da plasirate. Vi kad ste branili srpski narod, samo nas je manje bilo. Kako je moguće da su se u Potočarima, u Memorijalnom centru u Srebrenici, sahranjivali i ljudi koji nisu stradali u tom ratnom zločinu, nego ljudi koji su stradali na području cijele Bosne i Hercegovine, do te mjere da postoje dokazi da su čak i pojedine Srbe tamo sahranjivali. I još jedno pitanje za vas. Kako je moguće da je Emir Šuljagić, direktor Memorijalnog centra Potočari, sahranio u Potočarima svog oca koji je poginuo u borbama 2 godine prije toga? Pa je li iko odgovarao za ubistva 3.500 hiljade Srba u tom istom području Bratunca, Srebrenice, što je počinila vojska Nasera Orića? Pa on je sam pričao kako je vadio oči srpskom sudiji. Da li je odgovarao za to ikada? Pa nikada, evo ga šeta po Sarajevu, pa naravno, ubica.